Singomakhanya sibuka ukuqhubeka kwecala noma ukuqhubeka kwesentencing noma ukugwetshwa kwaloyo ongumengameli weqembu lombala wommenzo phecelezi i-EFF. Njoba nje igwetshwa inkunzimalanga le isigebengu lesi i-flip flopper kazwelonke njoba igwetshwa nje namhlanje sengibuka ke laba abazomsupporter laba bombala wommenzo bagcwele lapha nabanyanyisa lapha eduze kwekhothi bayanyanyisa nje yonke indawo. So mangibabuka ke ngithola ukuthi ke ama South African kuphela abantu abagcwele lapha bafike ngamabhasi bafike ngama-taxi mangithi ngiyanothisa ngiyabukisisa hayibo lo muntu esesupportwa ama South African kuphela manje kanti apha amakwerekwere akhe lawa ahleze walwela ezethi yena akalifuni ivoti labantu base South Africa ngoba lizanophobic aphi lamakwerekwere akhe lawa wayengayi komeseka uMalema amaZimbabwe nama-Nigeria waye liba lokudla ama-drugs namhlanje ngesikhathi secala leli dayabo namhlanje uMalema uyagwetshwa ama-Nigerian alibe lokudayisa ama-drugs alibe ukwenza sex la ekhona awayile komeseka phela umholi wabo angithi uyabalwela la eSouth Africa against ama-South African uMalema ulwela ama-Nigerians ama-kidnappers nama-human traffickers ulwela lama-drug syndicates and drug addicts nama-drugs cartels akhe lawa ako-Zimbabwe nako-Mozambique nako-Nigeria nako-Ghana ulwela lozo zinsha uMalema namhlanje azikho lapha ukuyomeseka njobe egwetshwa azikho libe lokugijimisa ama-drugs nje ama-South African kuphela agcwele lapha. I'm like it doesn't make sense, it really doesn't make sense. Ugwetshwe ke 5 years so ke siboneke kuzoba khona ama-protest all over. So ke sibone ukuthi akhona namaZimbabwe azomeseka amprotestele ukuthi akhishwe ejele. So ke sibone aphi awakazi ameseke ndawo selokaliqala lelicala lama-African akhe athi ufuna i-borderless country akuvulwa amabhoda awameseki emacaleni akhe abhekene nawo akakapheli lelicala lelabhekene nalo njobe egwetshwa nje namhlanje nikezwa isigwebo sika 5 years ebhadla ebila evalelwe ekinayitelwe phakathi eyinsimbini ezulugqinsi zasejele akazogcina lapho uyahamba uyalapha e-maximum prison lapha eBhongweni uyakhona uyobhadla khona laphana ahlale nabo okhetha mahlala abangani bakhe labo uyabo. Manje into engiyinothisayo nje ukuthi awekho ama-Nigerian akhe awekho amaZimbabwean akhe kukhona ama-South African kuphela lawo against wona lawa athi uMalema azanophobic uma ngabe lwelizwe lawo kukhona wona kuphela. Ngiyazibuza ukuthi cha nawo nje lama South African abizwa nge-EFF cha ayimsunu ngempela amagolo ngempela lama South African ayibiza nge-EFF zinhlunu nje uyabo iyona impela immenzo lezinja lezi uyabo amahluli nje emmenzo lezinto ezibiza nge-EFF ngoba ungameseka kanjani umuntu oyisitha sakho umuntu othi udela wena uma ngabe ulwelizwe lakho athi udela wena kubize ngezanophobic athi into efunekayo athi wena usazoqashwa wena uqashwa amaZimbabwean
wena usazoqashwa uqashwa ama-Nigerian kusho lo muntu wena othi uyamthanda uyasibona ukuthi wamahlulo ommenso umsuni ovuza igazi golo likanyoko EFF yamasemba kade zinja